Pemirsa pengarsan Tasik Amat Sayan Nincap Nyabran Warse, nampenin kahanan inucap, kelompok petani Tasik Ring Amet Kaguyup Ring Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis utawi MPIG, merencana ngewawahin genah produksi garam inucap. Ketua MPIG Garam Bali ini ngasuande ngawadarang ngenenin indik rencana pawawahan genah Tasik inucap, pai ketandane sampun ngirim sewala patra ke Kementerian Kelautan. Pawawahan inucap sawetara tengah hektar. Suande mawasang pawawahan genah produksi puniki kemargiang sangkaning wenten panincapan pengarsan Tasik Amed kanto siu 700 kg abulan. Sani sedurungnyane wantah siu 1 kilogram. Artosnyane saking wilangan inucap wenten panincapan sawetara 500 kilogram nyabran bulan. Produksi petani Tasik MPIG Amed nincap saking 16 kilogram nyabran rahina, rauhe mangkin side ngasilang 1 setiap kilogram. Rauhe mangkin sida ngasilang 100 kg nincap petang dasa kilogram. Danin latarang pai ketandane rajak maut saha mualing limbakang parikrama bertani Tasik melarapan nyarengang krama ring sajoning lestariang Tasik. Rauhe mangkin petani Tasik ring Purwakerti Kecamatan Abang wenten sawetara kalih dasa diri. Raris genah pertanian Tasik wantah kantun langkungan asiki hektar. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.